Let's do it. Wih, suaranya itu ya kan. Coba aja teman-teman. Armada Indah di sana teman-teman. Iya. Gas menuju Medan. Ada JRG teman-teman. Tiga teman. Pelangi. Sengaja. Uang. Mau minum abang itu. Mau buah. Armada Indah di sana teman-teman. Harapan Indah ini teman-teman. Nah, tertutup lah.
Hasera. Nama pintunya. Di arah dari Medan, teman-teman. Di tempat besar, teman-teman. JRG, teman-teman. Balap dia, Pak. Ada cek haji di sana, teman-teman. Bang, mantap kali, Bang. Di simpang situ loncat dia, teman-teman. Putra Pelangi, teman-teman. Oke. Tet.